Deki hajangur ki Paidbah kelai Jingialang RiKhasi sajan ka khat sau terik uno pra Mawlai petrol pump ban Dawa pentre kami ke inline permit badan persyaru ya ka Citizenship Amendment Act. Bun ki nongkran ki bla ajingkran hak ni kesngi ki deki riu Paidbah ki bakintup na duk ki long keme ki long kpa ki temen kisan lembar ki khun samla. Baro ki bla ajingkran ki la penpau bej ya ka jingkwa ban pentre kami ki inline permit. Hakani kesngi la sakhiru ya kijing kali surak ba Shillong Guwahati hadu bala poi upur beki pulit traffic Mawlai kila khang no e kijingrung kali syakani ke surak ba Hashua ban sedang ke Jingialang kala donru ke jingyai rally deki kali arshaka hagathan Mawlai barok away Hadirin baka komsuo kalitur hakmat office jong BJP ila pa kubor se kiwei ki parlok bapin nemi madan bapin sutu ya ka jingale ki jongi omdai bat ki pulet henrai kadai bat kitai ki besong suki hapo government of India kadai hapo central government hapo Delhi nang taro Paidbah ki jingale ki jongi omseng adai RiKhasi beradok berasnam handai kadai bekas sorkar BJP kadai ne kamdai ne nata kadau yang hang ni penpersak CAB handai ke basusi ke CAB haki artli ki yang jong ke parlimen ladap penpas haki si ki baladap kesur jong Paidbah mentah kadai kesur penpertaya kai nata kadau KLP kadai mentah ulan ubabek tek support demi hakistan ki baladap kikinurung kisang walang bofer hadirin bikipan ya ka INP na kasokar sala hakipor jong u siam ubarim mukul sangma ulapan sutu paklay bobul kisang balang uang maka INP katungko ya kini kita kaan jong kasokar India henrai ganong yupi lada ka Manipur kala banyoy ka INP tang hakasimit kami ayu ya ketela kejungi bagi nyo ILP hadirin kini kisiski arski kadai ne kamdai ne Paidbah na kata na kaliang jong komso kapan benar kejiki ki bofer tat hadu bagi nyo ya kai ya kai ni Dawa ya kai ni persa na kata manong ipi kemisir yale hakiwei kadai bende hadu kadbak kiong kadba unar udang tanam irang la untiet yu dai ne kam dai ne kaktin pareng gong kuno strike while the iron is hot mentani kum kilong keme om bangin yet dan yak kon samla ngi don kam kilong keme bangin mi sakma rangkat bakine ke kon samla bakin yo yakata ke jingershan kamen siem jogi naga benta kadye ke jing yale nginam shautan ngamen tara jadat yo posna reina pajupat andi shakman nganam ranen lada kakme kakayam sizen nganyap sizen padahana menta ngam pajukan ya kino meeting lane kino kijingan ngambi sakman ngawel ya pikilaw kami toya krisan nakabenta kanya kakam kadai dai tang nakajongi ni lakot kapo nagi patay ni jongi shadow line kaya blokwon akasiali lapas ukhat bangau keo nalo kenro on long sindia hadon dala pelailat yu kanon wanrung to perkhat mentau to khat bangau wan un kini ya
hakane kapor kum ulong pa ngasgo bang amla ya kaban susong klik ti hayem lani ban supet kai ya kai kabaki khon sama jongi kian kia ki banimi samadan lagi nuno ki benta ki baper banyak ki na ta kari bat kajat benreo habang apa ya ki khon jonga ya kabakin le ya kaban ya sementalan nrai kaban sem jonga ka kende kaban sem jonga ka ki baka kwa ya kaban yo ban petpa ya ka jing rangkat ka jungna bat laki jong ki khon ban ya senran lembat pi ki khon sama kentai bat senrang ngasno singan yang ni bayiwai na pedang kilong keme ibala penpau ya kata kamen sim ka jongi kamen sim ka jing snow kit kle na kamta laki jong ki khon bat na kamta ka ri bat ka jak benreu ngaru kumulok pa ngayen hakane kapor ban ai men sim api kum ki khon samla kentai bat senrang ya pi kilong keme kilong pa bangin lami madan lang ya kaban penpau ya kata ka jing snow persya ya kai kane ka jintmu jong kane ka sarkar BJP banonra hakane gari ka bai ka jongi bat nomor kata ngayen hakane kapor kumlong pa bang tongin long ki bayai ne tongin long ki raskem tak hado bangin dayo ya kata ka benta bat laraka hakane kapor ka benta kum ki khon sama ka thai bat sinran ngilong habang idon ya kane ka jingi ki ka bajai ngilong ki bajai ngaken tu ya bi banginong tau ya kino ki kendrom keram ya kino ki huriura namar ngidon hane ketai bat senrang namar kampat poin kapor yang apa ya pi bangin ya poin sau tau put bangin ya mensau lane bangin ya penum senam ndrai lana kapor kapoi lana ngimla ya kabar poin sa kata katong nganu penong bamangaru ngalong uwe na pede kita uban mi sakmat banai di wat yala kajong jingem ngalam salia daleleno lanang ya kita ya kai kamang ingitran ngadu ki ngai pho wat sa phos nem chua ngai yang banyaki bandawa ya kan ILP hado kat kini kisi ki bamta haki por ki jong babol ngaru ngalang uwe na pede kita khat ubalai semta silam bat ngani thu ifi om banga su ya thu salong ndrai ngai thu ya ne ka jing sisa ngalabe ya la jong imai sesong mo khile song mo pi sinong lan song manga sene ngabe khon sinlang na kam ta kar ni berkajat benio ban benio larangan ya saya ngalai banga song kiel sisen ndrai ngam soye ngaso kemen bat ha ka ne ka khlepat kamta kamen siem jona ka khi pisa bat kamen siem jona sa sien pat ka rahem nam tala ka jong gari bat kajat beriu nginom song kliti tak naga hadu mengidayo ya kata kemta bangla ngim yo ngaluat badang kalat lada kapor kapoi kabangin hapan IT la ka jong cingim nginom sadia ginrawa be ya ka hok ka jongi kaba ngidang dawa hadu ka ne kebamta ngidon ni ka hok bangin ye ngina dia Henry ko ai bakajat beriu kanum la bandu ya kapuram ai nginum penia ka jing sniu shabar to ai ngin penia ka jing bhala dia naman ni ki khasi ni jutep hi bat junya hi hakapor bat chakapor ba ki tep ki khasi kum ki prio badan ka por badan ka riti badan ka dustur to ai habangi ya leru kan lo ka bajai jai bagin penia ka jing sniu la ngin penia ka jing bha kani ka pil yaki khamtam ya ka sarkar jalla kata ka di central government what Mar yang habang akran ki tien pharang haniya. This is my appeal to the Prime Minister of India. This is a democracy, okay? We have Article 371 under us. There's Article 14 which states the secularism of us, okay? You have to protect the secular fraternity of us, of the indigenous people. We are a tribe. We are maybe a minority, but we have our rights. We have our culture. We have our diversity. We are Indians. We are Indians. You cannot just come and dictate what you like and what you do not like on us. We have our rights preserved. You cannot play in the name of religion. Kiong, Bakin I, Yagai Kariyu, Bangladesh, Yakariyu, Pakistan, Afghanistan, based on religious persecution. Henry ka Jingkini Jonga ka Daiba, ka Afghanistan kamdon Jingialang but ka partition Jong India. Kata ka see people, balik ki pass through. Hadu kani ka Christmas kala John 1 mangiha ka bin skin ringi idam ka jing snow see ka kam yum don ya lagi ngai kunno ja ka sa
ki brio ki babiet ni dailot ki bastad ni ni download. We have everything. At a swipe of our finger, we have technology. This is my appeal to you, dear Prime Minister. You have promised many things, right from demonetization, GST. Everything cannot happen overnight. We have our rights here. Done. We have our anger, our state, our land is burning. Right from Assam, Shillong is burning. Our emotions are burning within. Can't you see? At the cost of what do you want us to implement? Ni kuat tayo ka ILP. Ni kuat ka ILP. Ngayon hindi ba nung ba't kacing susi na UI? Yang kani kacing dia. Kas susi sisa kasuk tang. Mauti ang yang menunggu kuat banyaki. Menunggu kuat bangin sulat, bangin surat ki. Ngin baling ngin dai ki brio. Ngin dan kan sim teblam. Baling ngin suyalik mak hendau. Why have you provoked us? Don't instigate us in the name of religion, in the name of sixth schedule. Do not instigate us. हम लोग कम है, हम लोग शायद कम है, पर हम बेवकूफ नहीं है. I am a resident of Mawlai. Doesn't mean that I can't speak and write Hindi. Don't say that we are illiterate. Don't represent us in the Lok Sabha and Rajya Sabha by saying we are backward. We know our rights. We can fight for our rights. Dear MP, dear CM, please know this, that we will not take whatever you throw at us. And dakani kamong nakabuburon yung kisya. So bang akan padi iwe. Yali abangin benpaya ka jat benriyo. Beni ka jingiaki kanya ka babhara ka bajay. Yin beni ka jinglong rinti lagi. Ninong nisya begini kibriyo shamar khamtam. Haka New Delhi tinong ingi banging dan anim dan rukom. Ini kita kibriyo balong barbaric bangila longwai. India nakarukom bangin yo ay kahog lagi. RiKhasi naik ya pa karika baik ubarem ubaja kita mengendai langam yo isu Jangan mau ya kita